Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway sagutan da kayo kadag iti compilation tinapalpalabas a drama tayo. Sapay kuma tadi kay tumauma a dumngeg. Pagyamanan mi unay kakabsat. Ngamsakbay na makablaawan man pay da Sir Jerry Rumay, ni Ma'am Gemma Frutas, ni Ma'am Adila Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Lelebeth Contillo, ni Ma'am Virginia Cardenas, kastamatan ka ni Ma'am Glory Diaz, ni Ma'am Marilo Guevara, ni Ma'am Marian Garcia, ni Ma'am Brenda Padua, kastamatan kada Ma'am Sheila Marie Sapaw dita Saudi Arabia, ni Ma'am Geraldine Larocco dita Hong Kong, ni Hamar Laido dita Pangasinan, ni Sir Rodolfo Sodaria dita California, USA, kani Ma'am Virginia Umuso. Makablaawan met itinaragsak a panagkasangay ni Sir Dante inton December 1. Kastamatan kani Dave naragsak a panagkasangay inton umay a December 7. Makablaawan met ni Sir Francis ken ti pamilyana. Kastamatan kani Ma'am Princess dita Spain. Kablaaw nagapu ka ni Ma'am Imelda Velasquez, Manipod, Saudi Arabia. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Agyaman kami unay itiing kay panang tatarabay kadag iti drama tayo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, sapay kuma tadi kay tumauma nga agdangag. Gapo ta adupay ti sumarsaruno nga uploads tayo. Hintay nga rodan danggan dagiti compilation. Naimbag nga orasyo papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti inta ibasa ken ikkanbiag, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Bueno papagayam, ti surat nga inta ikkanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan, Amilet, Manipod Probinsya, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin makablaawan kayo man pay iti naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Ilingad na kumalatan iti nagan nga Miller. Sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y padas ko. Padas, may papankan ayat, nga uray adon atawan tinaglabas, kadyak topulos malipatan. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Agyaman ak na sinong bata mo't lang ti ayat niya datdaton ko kin ka, Jenny. Napanagdagak namin ti kinapod ng mga gayat nila. Isa rumbang nalangarod ang magunod mo matin tinasamit nga wan. Itinabayagan nga idatdaton mo kanyak. Sapay ko mata din aktupal daangan. Namnamaam da ita, Jenny. Si kalaang ti babaeng ayatek, aging gatong palbiyak ko. Si kati umuna, kan mauding ayat ko. Di kan tulong daang iti dinak. Ikarik da ita kengga. Agyaman ak Miller. Ikarik, asikamat lang ti lalaki nga ayatek aging gatong palbiyak ko. Awan to ti makapagsina kadata. Saksi da iti lugar kadag iti sapataken karing karita. Kitsabay ko ma, dating to agbaliw da ita panagayat mo kanyak, Jenny. Awan to ti agbaliw, Miller. Sikatigamang ko. Kat ipatag ka aging gat maudi nga angas ko. Ikarik day takan ka. Sa dino man lang tinaggapuam, Jenny. Papa,
Nakisinlarak ka kadimanen, iti dayjay ama mermiraot. Nabanugak, Papa. Kaya't kung tiyagin na. Natangken na talaga ti ulong. Talaga kasi adjinak ipangpangag, ha? Papa, ay ayatag ni Miller. Ha! Binamag at klase ti ayat ta Jenny. Anya nga iti masakbayam to iti dayjay ama mermiraot lang. Anya nga iti ipakanantukin ka. Root! Papa, Sinam sa siya lalaki, no di mo kaya't nga dadagi sa mapasamak ka ng kuwana. Papa, agin inayat kami ka ni Miller. Pangaasim, tadida kami kumamatlapdan nga ginayat. Iha, ang panunot ka man anaimbag. Saan ang maibagay dahil ang Miller ken ka? Baglang tayo! Iso akong bang nalaang nga ron, abak lang met akas kada tayo, ti pakiasawam. San ket nga di may salaan ang mamirmiraot? Papa, Ulita ka, sinaam dayjay a Miller, no di mo kayat nga dadake sa mapasama kinukuana. Ammom! Noon niya ti kabailak nga ramidan. Saan kumaratang kantulong? Nawatam! Si kakadit ti ina ni Miller. ay uwan, sir. No, ti anak ko ti sapsapulan yaw, awan ditaw eh. Simrek ngamin iti pagadalan. Ay, anya ka diti masapul yaw, sir? Ibagam iti mamirmiraot nga anak mo. Taataywan na ti anak ko. Ha? Saan ka mo sigurado lang? Tapno di mo mangigtimbaga. Ti kinunak, ibagam iti mamirmiraot nga anak mo. Tataywan na ti anak ko. Saan ang may bagay ti anak mo iti anak ko? Ngamin, mamirmiraot kayo lang. Nawatam? Ay, saan kumabatakas ta ti panagsasauyo iti anak ko, sir? Pudno ang marigrigat kami laang. Awan dakas nga intensyon ti anak ko, iti anak yaw. Awanan sa lupa sa o! Basta ibagam iti anak mo timbagak. Hindi mo kaya't nga dadak sa mapasamakan ko na ibagam timbagak. Nalawag mat siguro kin kantay ta. Apay ka, Miller. Itay payadi ka makaid na. Sang kakitam ti cellphone mo. Sakit pumanag na ka dito'y salas. Ay, diyak man mo na lang. Kasalaman tanagan ak. Dagasan na kumaita ni Jenny dito balay. Tarumar kami. Ngam, aging gaita. Awan pa mo't lang, awang context na. Sapay di na sungsungbatan na kita awag ko. Ay urayam laang, Ang mga no pa umay day jayan. Sa balit agparparik na kanyak, narang. Ha? Mapanak sa langin ni Jebalayta. Ay, saan anak ko? Laglagi pam ti impang tatyama ni Jenny kan ka. Di ka kumayagar aramay iti mabalin na pa kay sagmakam. Nanang, amangan mo't no dakitin dakis na napasama kini Jenny. Ay, kalma ka kumalaang anak ko. Padyag nga wandakas ang napasamak ka ni Jenny. Ang mga no adalag sa bali apaka kumikuman na. Umawag tumatlaang dayjay. Oh, alam ba ito yung envelope, Jenny? Anya tilinaon da ito yung envelope, Papa? Ay, kita ba? Sab namaamuam. Ha? Passport? Kan plane ticket? Anya di kaya tasawan da ito, Papa? Mapantan ni Amerika, iha. Ijay mo nga ituloy di panagatar mo. Nasasayap na lang ijay. Tanalalaing dagiti manursuro. Sana bale, tadamat ijay na antim nga hilda. Kastamatan dagiti kasinsin mo. Ang Papa? Di na kuman pagpungtutan, Jenny. No kayat mo, nasayat ka kanya. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. Papa, amo yumat. Manipot pa idi.
Tinumpal kon ti amin akayat yu. Iya dayuyo kanyak ti lalaking ay ayatak. Awan ka din karbangak nga agayat, papa. Saan na ka mabiyag iti ayat-ayat lang, Jenny? Tandaan ang dayta. O sarimat adayta utag mo. Iti kasta. Ad-adda nga progreso ti biyag mo. Mamin ano ka din nga ibagakin ka nga awan na saya at masakbayam iti dayjaya tao. Papa. Musan kumanatangkan ti ulom? Diyak kumamit aramidan ti kastol. Pakawanan nak, Miller. Nga putdan ti relasyon ta. Saan, Jenny? Pang-asim. Di na kumamit trabakan iti kasta. Tiyak kayat nga dada kasama pasama kan ka. Iso amasapol nga agtong palak iti kayat ni papa. Amumat ana patig kaunay kanyak. Sikati amin ko. Sikati biyag ko. Iso pang-asim. Di mo aramidan ti kastol. Ay, ayatan ka matunay, Miller. Amumatay ta. Nung ipapanti parikot. Sige. May karigatak. Akasarita ti ama. Ilaban ko ti ayat ta, Jenny. Miller, nakasaganan dagiti papeles mingag pa Amerika. Kati jayak magtaniagadan. Anya, lugas ta. Panawanak. Panagkunakat na sa isayatan ti kasnoy. Ngam ti pagaramidan na kay ti dagas ni papa. Amot na niya ti kabailan na nga aramidan. Nagsakit. Ngam nas ka nalipatan ako. Nalipatan ka matang, Miller. Nalapit asaan adata ti para iti tunggal maysa. Nagsakitan. Kasla matutog ti pusok. Iti sakit na. Ngam, wala. Palupusan ka. Amo kapla na amin da ito ti amam. Kat masapol ngagtungpal ka. Gabi ka rin. Nga urayag ti panagsuplim, Jenny. Miller. Amom, to kasano, ti kinapatag mo kanyak. Jak lakit ti kabala na mapukaw kay di biyag ko. Iso pangasim. Tadi mo wakswasin ti relasyon ta. Lumasapol nga ilimod ta ita, ma'am. Marami itan ta. Basta ikarim di pa nagsuplim, ha? Kiti karik mat. Ikarik di pa nanguray ko kan ka. Jenny. Ay da, pagbitla talaga ti panawan saan ka di anak kao. Huwag nga ron, nanay. Kasla kaano lang day di pirme arigrigat ta. Ita, may sakan nga atorday. Malaksin iti day ta, ada pa yun bukod mo ang negosyo. Narangaya, ti panagbiag ta anak kao. Panagkunak. Panawin mo't siguro ang tapno, asikaswam mo't ti bagay. At dayta kayo man, nana. Di mo't napagsasaritaan tayo dayta banag. Mapanan ti tawan, anak ko. Kinmay sa, bakit akon? Asino tungay ti kadwa, minto nawahan akon? Nilayang dyan iti umuna, kin mauding ayat ko, nana. Aklunak naging gayta. Or-orahit pa ilang ti panagsublina. Anak ko, ang 20 na taon ti napalabas, manipod pimanaw na Jenny dito'y lugar tayaw. Itay pa ikit di amo, ano si bibiyag dapay? Awang mga rod kontak mo kan kwa na. Anya nga iti amaw,
Ang mga no, adakit ding bukod na pamilya iya Amerika. Jak tulad tamapnak. Aging ga makapagsarita kami, nanang. Insan Jenny, sumurot kanto kanyak inton bigat, wan? Sa dino insan? Adda party apapanak. Sumurot ka, barang makitam tumatan ijay ti lalaki aparakin ka. Di mo ibaga nga aging gay taket. Dadjay pay lang amilar ti linaon ti puso kan panunot mo. Jak ilibak day ta insan. Amumat, saan ka di? Ay sus! Masigurado nga dan pamilya na day ta amilar ija Pilipinas. Iso nga rumbang nalaang alipata mo rinsan. Sayang ti kinapintas mo niya. Kita man no? Nabaketan ka na balasang gapoy ti day ja lalaki. Sayang ti puli insan. Puwera angaw insan Ni Miller laang tilinaon ti puso kan panunot ko. Iso lang ti umunakan maudi nga ayat ko. Ay, seryoso? Wan insan, seryoso. Unay daytan nga ayat-ayat? Sana all insan. Ang kasanupay nga dayta nga ayan-ayat. Adda ka dito'y Amerika. Adamat ni Miller ije Pilipinas. Awan mat kontak yo. Di mo mat-amu no nakiasawan nga agpaiso iti sabali ni Miller. Ay na, nakakaloka ka insan. Jenny, iya. Papa, Marignag. Ininot, di ba nagkapsot ko? Panagkunak. Kat sana ko nagbayag pa. Papa, di kay kumamat agsawi ti kastaan. Kasano agtulangin no awan kayon. Patibtirin niyo kumatipakin kami yun. Amo kamagasan kayo pa'y papa. Already mo ibaga. Amo, naging gaita. Kat ni Miller pa lang tayo etam. Papa, Oray ka sano, di pa nagipakitam kanya kalaragsak ka. Marig naglata ti kinaliday mo. Pagawanan na kumalak ko. Ngayon niya dayo ka kini Miller. Nagbalina ka na ulpit kan ka. Tilang bukod ko pagragsakan, di pinampanunod ko. Itakla nga ba, Miris, nga dugaya man, tinapasakitag. Paghawanan na ka. Gapo, talinapdak. Ti pagragsakam. No, jak siguro linapdan tayo yan ayat yukin ni Miller. Lalapit, anaragsak kayo kumaitan. Anagpamilya. Ket, nakitakpay ko madagitang pokok. hustunan papa. Di yun ipilit ti agsaw. Nagargaro ang mariyatan kayo. Manipon kita. Itat kun tinananay away-awayayo kini Miller. Sabay ko ma. Tasaan pa yan na nataw ti amin. Dawatag kay katawan nakto iti pamakawan. Kankuara, agraman iti inana. Anak ko, pagkawalan na. Kuma. Anak ko. Papa! Papa! Saksi dahi ito'y alugar. Tayan ayat abinukalmi kini Jenny. Tuwapulo na tawan, tinapalabas. Manipod dahi di na odi nagkita kami dito eh. Ay. Inkarik iti bakik. Ngay sulang ti umunagan maudi ngayat ko. Inkarik. Ngay sulang ti babae ngayatak. Aging gatong palbiyak ko. Ngam. Ay. Gustong sakit din ni Nana.
panawan mo tantap no asikaswag ti bagi. Gamin, lumakla kaya kon. Mapapan mo tanti tawan. Naunday mo tala panawan ti panaguray ko. Napanakonak. Kasan ko na mauray ti panagsubli ni Jenny. Karbagag matagayat kan paayat. Dito ang lugar tinagbalin asak sita yan admi. Iso da iti matlang ang lugar. Ti mga saksi. Iti panangtid kun iti waya-waya kadagitirik namin. Panawan mo siguro. Tapno waswasa kan. Mila! Ha? Jenny! Mila! Jenny! Ang yaman nagtaragsupli ka patlahan. Among ka nga. Shh! Gustunan, di mon baliksan pa eh. Nagsarita kami kanina na Delia. Kat imbaga na aminan kanyak. Jenny! Mil, pakawanan nak no nagbali na ka nalupoy. Katyak inlaban kan ni papatiayan ayat. Pasensya kan. No mas pinilik ti madayo iti danam. Anag babawyak. Kabayatan ti kaadak ijay Amerika. Oh, Jenny! Sakbayan uyos ti hangas ni Papa. Inyunay-unay na nga idanon ko kan ka ti panagbabawi. Kan ti panagdawat na iti pamagawan. Kadang iti saan anasayat nga inararamid na iti kalabas. Sabay ko mata mapakawan mo ni Papa, Miller. Nabayagan na napakawan ko ti amam, Jenny. Isungan di mo nga rodan panunutan dahi ta. Napalabasan dahi chay. Tinapatag kita kita ti ang dama. Ti masakbayan. Noon daya panawan ti panagsinata. Jakpulos na gaya ti sa balya babae, Jenny. Kaputa kasing karik di ka. Sika, ti umuna kan mauti ngayat ko. Katita, tandakan. Ituloy ta, tiyanin ayat ta. Ang kalaysatan, iti kabita na panawan. Jenny. Iti panagsubli ni Jenny, nagkalaysa kami adagos. Nalaos ti panagyaman mi nga agasawa iti Diyos. Ngamin, pinaraburan da kami iti dua nga anak, iti naminsan a panagpasngay ti asawa. Ita, addamoten bukod a pamilya dagiti anak mi. Ket da kami nga agasawa ti ad-adda a mangay aywan kadagiti apo ko mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Miller, ti Sodipan, La Union. Ken ka pagayam Miller. Tinapudno nga ayat ket makauray. Uray manupay atawon ti aglabas. Saan alapod ti uray milya-milya ti kinaadayuna no lakit di taadda talek ken respeto. Uray kasanupay asakit ken saem ti paglabasan addan tulad taragsak a magunod iti kamaudyanan. Kasta ti kinasamit ni ayat iti dua a puso nga agin inayat. Alakastan pagayam Miller ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Victor. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak adumdumnget. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan a Victor. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Manipod iti naaddaanak iti pamilya, awan sa bali nga arapaap ko no di ti maikak ida iti nasayaat a panagbiag. Inmadayuak nga rod tapno mapan ag trabaho. Naggaget, nagananos ken nagsakripisyo ak tapno makaurnungak ket makarugi kami iti basit a negosyo nga iso ti pangrugyan mi iti asawak, iti kasta ket jakton umadayo kadakwada. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Nailabak amin ang akortina, Joyce. Agraman dagiti bedsheets, punda ken ulisyo. Agyaman ak unay, nanang. Pasensya kayon no da kayon tinaglaba ka dagita. Ay na, awan anyaman na. Basta para iti manugang ko anakaget, nasingpet, ken responsable nga ina ken asawa, ti kakaiso na nga anak ko. Ay na, nasubraan yung sakit di tinang idayaw kanya kananang. Sigurado nga adumanin ti pasalubong yu kini Victor. Ay na, adaman kan awan ti pasalubong na. Okay lang kanya balasan ko. Tinapatag, kat makaawid ang nasalunat. Sigurado akailiw unayin ti apukok ti amana. Launay ananang, iso nga rad nga aramidak mat amin akabang ilatap no makatulong kini Victor. Nasken laan nga agsalo kaga. Itikas na, mapadakkel ko matoy bakery kan karinderya. Numabalin, jak ko man palubusan nga agbarko. Kaasi mati asawak nga agtrab-trabaho iti adayo. Ay na, talaga akas na ti pamilyado anak ko. Basapol nga agsalukag kan agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilyana. Insan Joyce, tirumbangken ka, naka-beauty rest ka niya. Kasano ako mangay ang maka-beauty rest, ket nakaad-ado matirumbang asikaswa. Masapol apalpasat amin dagitoy. Itikas na, maornos to inton sumangpat ni Victor. Ay na, nagagat ka talaga insan. Aywan, kaano ayat eksakto nga isasangpat ni Bayaw. Tailutuak tuman iti at kakaimas aputahi. Nalabit nga adda dito yan inton may kadwang aldaw, insan. Okay, insan. Agluto akto iti special at chicken barbecue. Kantay paborito ng adobo apata. Magustuhan ng tulakit di day na, insan. Siyempre amumat anay mas tilutok insan. Katuan alain ka ay akok dito'y karendarya. Nasaan ka analaing agluto. Hustot ako na minsan. Ala, panawan kan dito'y. Tapno malpas mo dagiti ar-aramidang. Ngam siguraduam ang maka-beauty rest ka. Sakbay asumangpet ni Bayaw. Iti kasta, mapasarunwan magtan ni Kayla. Sika talaga, insan. Budnumat, saan ka din, insan? Rumbang nalaang nga ikan yung matan iti ading ni Kayla. Anya? Ay, makabanog man. Kunakmat ngamin kan ka nga already ka nagisagana, bakit? Ay na, apay ajak agsagana. Kat amumat nga ado ti umay no kasto asumangpet ka. Ay, mabalin sa mutan nga kandidato akas kapitan, bakit? Lakay. Manipod ita, rogyan tayong tagtipid. Nasken nga agurnong tayo. Jakmat kayat nga agnanayon ka nga agtrabaho iti barko. Mabut-butengak no kasya adi ka makontak iti mabayang. Ay, katagpada talaga, bakit? Hanggang sa nabalay. Maudin tayo nga ipapan ko iti barko, iti umay abulan. Ay nalakay, kasangsangpet mo pa'y laeng. Ngam ti pa nagsublim man ti bagbagam. Mabalin ka di, saan pa'y laeng aday ta ti pagsaritaan ta?
Ay na, agyaman unay kadagitoy anak ko. Awan na yaman na, nanang. Talaga para kada kayo da kita. Agyaman akmat kada kayo, nanang. Gapo iti pa ng tultulong yo ko ni Joyce. Kasta matin kanikay lang apo ko yo. Ay na anak ko, obligasyon ko na itakas lola. Kan may sa, naragsakak ang mga asikaso iti kakaisuna nga apo ko. Ay, uwan ka, nanang. Ada gatangan mi adagayin ton bigat. Pangipatakderan mi ko maiti oray basit hardware. Tapno manayonan ti pagbirukan tayo. Plano kami ng tiag for good inton umayatawan. Diyak to nagsubli iti barko. Iti sumaro na panagawid ko. Ay na, nasaya at ba't no kasta anak ko. Oray diyak napadas tinagtrabaho iti balasiw taaw. Amok anarika. Ay, nakunayon, nanang. Kas ita. Adda kalaeng ditoy. Inton madamdama, adda kan tumanen iti barko. Nasaysaya at matlaeng agpaiso no ang negosyo kayo. Iti kasta, agdeden na kayo asang kapamilya. Agan-anad ka kumaakanayon, lakay. Uwan ka di ba kahit? Awan tirumba nga pagdanagam ko nagmat. Victor. Da kayo iti anak ta tirumba nga ganan. Nanguna, kitawan ka duwayo lalaki diti balay. Kinabilak gamit ti dubalak ti main door, kanti kusina. Di ulip-lipatan nga ilak. Nangruna iti rabi. Narigatan. Amang ano masalisyan da kayo dagiti agtatakaw, ha? Wan lakay. Yan di mo baybayan ti anak tawan. Wan lakay. Awan tirong ba nga pagdanagam iti anak na? Ikarik, di ako nagsubli pa iti sumaruno a panagawid ko. Agdeden na tayon. Kumusta kayo dita? Bakit? Victor, adi bagakan ka. Anya dita? Masiko ka. Masikog ka kunam? Wan. Mano abulan? 3 abulanan. Kamo dyanan na. Adamot laangan adi ni Kayla. Apag guston to inton bumaba kay ti barko. At danton pabunyagan talakay. Wan bakit? Agan anad kayo dita. Agpatulong ka kanina ng kadagiti trabaho dita balay. Di ka o nagbambanog. Ni Riza, isupay lang tibaon mo ang mga sikaso kadagiti negosyo tayo. Wala kay. Awan ron ba nga pagdanagam. Saan mat aday titi umuna ka nagsikog ko. Basta tikayat ko, agbalin ka na salon at. Itikas ta, nasalon at tumat ti ipas ngay mo. Bakit? Ay, makabanog ka talaga, Pards. Imbag ba dyan, mamok? Kasla ka ano lang, hindi nagsubli. Ita agawid manan. Among, Pards. Magagaran ako ng agawid. Talaga ka di ka nagsubli, Pards? Saanin, pare Alex? Ay, sana all. Ano pa yung ti utang mi ka ni misis ko? Isa, kasapulak tagtrabaho. Sana bali, pare. Makabayad kayong tumitlain. Iso nga, ano sampay na tagtrabaho? Sa bagay, Pards. Into na may alawos ang tipanagawid mo. Sana ya? Uwan, pare. Into nagawid ak. Ang kita tantumat, Uwan. Ha? Ay, kat uwan na, pare. Dahil talaga ayam. Ang siya tantuman. Uwan, pare. Uwan kayam. Naganak ka din ni misis mo? Uwan ka, Rod. 2 bulan ang ti anak ko. Pabunyagan minton. Apaman na makaawid ak. Apay nga doon tao dito balay. Apay nga ta. Ninanang tayo siya. Adamot pulis dito isangot ti balay. Sir, anya ka dito mapaspasamak. Pasensya kayo, sir. Angem, bawal kayo dito eh. Sir, balay ko na ito eh. Da kayo gayam ti asawa ni Joyce Villanueva. Wen, sir. Pasensya kayo kuman, sir. Apay ka di, sir.
Nanang, anya tinapasamak. Anya tinapasamak ko, nak. Ti asawam ni Joyce. Apay, anya tinapasamak ko, nanang. Anya tinapasamak. Sir, pinatay na ti asawa yo. Anya ti kayo to asawan, sir. Iti initial nga investigasyon ni. Panagtakaw ti motibo na. Sigun iti inayo. At unang iti mapukpukaw ang kagawahan iti unang ti balay. Sana. Panagkunak. Kaya't am mo. Wano na iropaan ti asawa yung tagtatakaw. Isugay na ramin na ti kastoy. Sana. Sana. Temo, ang dadan na tayo itinal daw na makaawi na. Ingkari ka dyan ako nagsubli ti barko. Ngam apay ang astoy tinasang patak. Apay nga ka dita. Apay ang nakalungon kamatan asin ang patak. Kasanupitan na kita arap-apa. Kasanupitan, Joyce. Nanang, apay ang astoy tinapasamak. Apay at ti pa asawag tinakapasamakan ti kastoy, nanang. Tsaka mo, anak ko. Tsaka mo. Nasingpit nga asawa kan ina ni Joyce. Nga apay ang astoy tinapasamakan ko, anak. Awanan ti maaramitan tayo, anak ko. Naskan nga awatin tayo, nga awanan ni Joyce. Nanang. Sapay kumata matilimat lang at akos tinangaramit iti kastoy kini Joyce. Pagyamanan tayo lahat. Kaputasaan na ngayon raman dagiti apo ko. Nagsakit. Nagsakit, nanang. Diyan makulun nga awanan ti asawa. Nanang. Nabartag ka manan, anak ko. Kasapulak di anak. Tadyak makaturog. Talon na bulan tinapalapas. Manipod na itabon ni Joyce, anak ko. Masapol ngagbalin ka natin ka. Laglagi pa nga dapay dakiti anak mo. At dadagiti negosyo yun. As inungay ti mga sikaso kadagitay, nukas tamlat na kanayon. Sayang mo't dagiti nagregrigatan day ti Joyce. Pundaryo nga agasawa dagitay, anak ko. May bagayo ti kasta nanang. Tasana da kayo ti aday ti sitwasyon ko. Victor, anak ko. Danggad na ko ha. Da ito'y kat sana para kanya. No di kat para kan kadagiti anak mo. Ano dagiti arapa may agasawa. Ipabunyag ni kumapay ti anak ko. Natanunat meten nakasya iti napasamak iti asawa. Ita ibagayo no kasano nga aklunan. Kalipata kami na kita. Kasano nga, nanang?
Una yan ti anak ko. Nabarbartag man ani. Ag kaiwara dagitibot iti arak iti salas. Ay, Victor. Victor, anak ko. Ay, na Victor. Kita man. Kawarwara dito'y salas. Naangot ti arak kan sigarilyo, anak ko. Pasensya kayo, Nana. Anya ti plano, manak ko. Agnanayon ka dilat na nakastaka. Victor, uray pa'y inumam amin nga arak. Awanan mabalin tayo, anak ko. Saan tayon ama isubli pa'y tibiyag ni Joyce? Ngamsi ka, si bibiyag ka pa'y laang. Kat kadwam dagiti duang anak yo. Adda pa'y rason tapno agbiyag ka, Victor. Nana. Numakit kita na kaita ni Joyce. Saan amaragsakan iti kastangar aramidem ita iti biyag mo. Masapul nga ituloy mo ti panagbiag mo, anak ko. Ag-move on ka. Dagiti arapa apyokin ni Joyce. Mabalin mo matlata atong padan dagijay kadagiti apo ko. Kan maysa, laglagi pem amaysa kang ama. Kasapulan da ka dagiti anak mo. Agsubli ka manan iti barko ko ng Victor. Wala nang. Ibatik pa'y lakad na kayo nagiti ubing. Awan parikot iti dayta, anak ko. At damat nila ni. Ti inao di akabsat ni Joyce. Iso pa'y laang tikadwak ang mga iwan kadakwada. Nulakit di tadisidido ka manan nga agsubli ti barko. Wala nang. Ang mga nulalaklaka ka makalipat. No adak iti adayo. Kaya makumikumak iti trabaho. Ay, sikat ti makaam mo, Victor. Basta siya, kas iti sigod. At daaklat na dito ay tapno sumuportakan ka, anak ko. Agyaman ang iti panangawawat yo. Kaya iti pa magbagayo. Aramidat ti amin nakabalak. Tapno makalipatak. Katong palak dagiti arapaap mi iti day di Joyce. Babahan ka dagiti anak mi. Aramidak dagito yung inspirasyon. Amang sarangat ka dagiti panubok iti biyag. Para iti napintas ang masakbayan. Miss F, permi asaam tinariknak edi. Panagriknak kat kaslaawanan serserbi pay tibiyag ko. Pinababasol ko tibagik iti daydi anapasamak iti asawak. Ngem husto unay ti inak. Adda akpay abiyag. Adda pay dagiti anak ko. Masapul nga rod abumangunak kat sangwak asititibker dagiti panubok tibiyag. Intuloy ko nga rod tinagtrabaho kabayatan ti panagadal dagiti anak ko. Ita, addan iti maudi ato kad ti kolehyo ti inaunang anak mi iti daydi Joyce. Addamatan iti second year college ti Adina. Nga magingga ita kat saan pa'y anatiliw ti nangaramid iti kasjay iti asawak. Saan naman ang mapadasan ti madusa dito'y rabaw ti daga, patsyak nga dantupan nakadusan na iti pagarian ti Diyos. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama, tuy padas ko. Tuy pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Na duma-duma aparikot kan panubok tibiyag tintay mapadpadasan. Amin tayo kat agdaldalan kadagita abanag. Ngam di na tay ikan ti Diyos iti parikot kan panubok aditay kabaalan asulbaran kan paglabasan. Ngarod, aramidin tayo kit di daytoy nga inspirasyon tapno agbalin tayo anatibker amang saranget kadagita apanubok tibiyag. Dawatan tayo titulong kan panarabay ti Apo
para iti napinpintas pay ang masakbayan. Alakastan pagayam Victor, ket pagyamanak unay, tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, nga kayat na ti agpailingad itinagan, nga Greg. Manipud ili ti Luna, probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Greg. Dear Miss F, may saak kadagiti kanayon adumdumngeg dito'y programa. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama, to'y surat ko. Kidawak nga ilingad nak kumalatan itinagan, nga Greg. Agtawanak itan itinasurok 50. Ngam to'y padas ko nga inak istoryaan, ket napasamak idi kabanbanwagak paylaeng. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Ne, apa yung daron? Anyatin mo paspasamakin ka. Kasano day to yan, Greg? Masigugak magtan. Ha? Ay, kat nasayatan mo kasta. O ang rumba nga pagdanagan. Ngamin, takdiran gamit. Ikalay sa kakaron. Ha? Apa yung agsinay ka ngayon? Numabalin. Tsak pa'y gumakayat yung sigug. Ay, sus. Agyaman ka kindi Ngamin, ado dagiti kahit na unay tagisikog. Ngam saan damot piman ang maparaburan. Agawit na nga ro DJ probinsya mi. Itikas na, mamon datatang ka na ng tikasasaad ko. Katuan na, sikat makaamo karon. Kan maisa, masaysayat matla, no ijetan probinsya nga pinahin. Kasanong ti trabaho? Awan rin ba nga pagdanagan? Ado mo dito ti mabalin ko, master ka na trabaho. Basta laki di nalaing ka, dumiskarte. Magpiyag ka. Anya, masikog ka kunam Karol. Wala nang. Ay, una yan. Anya day tangay nararamid mo, Karol. Kunak man, no kunam amapan ka ijay sudan, tapno agtrabaho ka. Iti kasta, makaurnong ka iti pagadal mo. Napang ka magayam nagpasikog. Nanang. Ikarik nana. Jak baybayan ni Karol, kanti agbalintong anak mi. Ay karumbang nalang, Greg. Kat, anya nga iti plano yu ita. Adamot basit urnong ko nana. Isuntera matan mi. Iti kasta, makapagkalay sa kami na dagos. Nasaya at matangarod no kasta. Agam narigat ti biyag dito'y barok. Imbag numadusam ti biyag dito'y probinsya. Panagtalon laang ti pagbiyagan mi dito'y. Wala na, di ka madanagan. Kabaylak tagtrabaho iti talon. Aramidok amin na kabaylak. Tapno makatulong kada kayo. Agsubliak tumatlang ija syudad, inton makapagpasngayak nanang. Agadalak kabayatan ti panagtrabaho. Iti kasta, makalpasak matlaang. Nakada kayo kan ni Greg ngagsarita, may papaniti day ta anak ko. No siya klamay sa awan parikot. Basta aramidan niyo ti amuyaw apagsayaatan niyo.
Apay ka di bakal. Kasla nagagatmat ni Greg anya. Nagloko mo nga data bakal. Rumpang na lang Nga beng, kinayat mo ni Carol. Ano sanda tibiyag dito yung away? Nanakam ni Greg. Isu na lang. Tain inauna gayam iti 5 atawan ngam iti anak ta. Sa maunay amadlaw. Bayam na tatawin bakal. Tinapatag. Nagagat ni Greg. Sabagay matkit diya. Malaksid ang nagagat. Nasingpat pa'y. Tinasayat kasaritang tuman di anak mo. Magbaga. Saan arumbang tararamidan na kini Greg? Salamutin. Alilaan na. Agtungtungpal mo ni Greg. Nadlaw mo magayam day talakay. Wen, naturay unay di anak mo. Maday, tikas dyan ko gali na. At da pagpatinggaan ti kinaanos ti may sa tao. Iso nga bagbaga ang tuman ni Carol. Bakit? Anay ko. Anay. Bakit? Daw. Nasayat matasimbang patkan, Greg. Ala, agawam tagpalas, tailutam man to'y sikat ko. Kasta na yun ti sakit na. Sige bakit? Wabit lang nga ron, tagpalasak. Agawaam atan eh. Nagsakit na talaga to'y sikat ko. Kasla batok kulit ti sakit na. Iraman na pa ito'y sakak. Kasta unay nga ut-ut na. Ayan, ito na sakit. Dito'y, kandito'y. Inayadam nga ilutan. Anya nga min ayat, inararamin mo bakit? Awan, nagtugtugawak lang, mata nagmalmalam. Abangan mo nga po dahil tayo ti panagsikog mo bakit? Umadani nga minan, ti panagpasngay mo. Ag-exercise ka ang amin. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga aganak? Ay, masadutak nga rod nga gunay-gunay. Anya? Ala, isartang mo ti panagilot mo iti sakak. Ikagluton, mabisinak una yan. Ha? Kahit mo sahon, di ka pa nakaluto bakit? Ibaon ka aya no nakaluto akon. O saraman ta panunot mo, Greg? Carol! Greg Barok. Nana? Amo may kanitatangyo ti amin ang mapaspasamak dito'y balay. Ha? Di mo unay panuy-nuyan ni Carol Barok. Ang mga nuagruam. Saan na siguro, Nana? Ama ano, pasit lang ti panagsikog na ti kasi nga ugali na ita. Wina, sana may parbang ti aramidan na kin ka. Saanak matakas dyan, di nagsikugak. Ti kunamkit day, adatang tangsit ni Carol, iso akas dyan. Kasaritak tuman kit day asawam. Bayan nyo, Nana. Sana bale, tatantanin ti panagpasngay na. Patsyak ngagsublin tungot lang iti sigod ni Carol. Mas ka na palpasak na dito. Ito kasta. Mapadan makmutan. Gat mapaling kuntong nga aratwan. Masapula dublyak pa'y tagagat. Nang runay ta. Tadan anak mi. Kani Carol. Greg Barao. Gusto kailangan dito. Umay kaglinaw. Ta, agmirindada ba eh? Wan tatang, mabiitan da ito eh. Palpasikon, iti kasta, mapadano makon. Umay kagitin, makaura dito baro, kasta una apudot lang eh. Makasinit ti darang dinay. Alawan tatang, umaya kon. Greg! Greg! Agrein ka! Oh, Greg!
may ka tayong bagat. Ingkay timplani ti gatas ni baby. Kas nauna yun nasangit na. Sige na bagat, makaturuturo ka ko na eh. Amumot na bambanlo ka nagtrabaho yung jitaro. Agriin kang kunak! Amay ka. Apay ako magtara ka nga eh. Ingkang timpla iti gatas kunak kat! Oh my God, na yan. Malawanan. Mabidlaan ako. Carol, anak ko, saan kumamot ang kasjay ti kaskastam ka ni Greg? Apay ka di manan nanang, siyak ka di manan tinakita yo? Ay na, saan kami atulang ganitatang mo, Carol? Kang runaan ti amin, adda matami amang kitkita kadagiti aramidem ka ni Greg. Ha? Apay akasta ka iti asawam. Rumbang nalaan ko mga agiaman ka. Gamin, nakasingsingpat ni Greg. Basol naman ti amin, nanang. Isumat lang ti akin gapuanan ti amin. Isu akas tuyak ken kwa na. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak kumapay kayat ti makiasawa. Ngam sini ko nga nakit din ti awanan pay na lalaki. Apay nga ipabasol mo kan kwa na ti panagsikog mo ngay. Kinayat mo mat. Kinayat yu adwa. Iso nga awan na ron at ipabasulam. Ay, basta nanang. Basol na ti amin. No kung nakabasol na, basol na. Period. Carol, ayun gayam nanang. Agsubli akong ijay syudad into no may alawas. Da kayo pa'y nang ti makamo ka ni baby. Agtrabaho iti kasta, makaurnungak iti pagadal ko. Kaya't ko ti ag-eskwela, nanang. Nanang, apay ngayon nga ta. Adyak mo tin makontak ni Carol. Out of coverage mo tin tinumber na. Ha? Talubulan ang tinapalabas. Manipod nagpasyudad. Yung maging ta, di pa nagawin. Madanagan ako na yan. Awan man lang pulos awag kan text na kanyak. Ay, amang ano makumikom lang iti trabaho na barok. Narigat mat katapagidda ng ti agadal kan agtrabaho. Sa balit agparparik na kanyak nanang. Tinasayahat, ibatik pa ilangan kada kayo ni baby. Mapanak ijesyuda din itong bigat. Mapan kubirukin ni Carol. Makamo ka barok. Amom ka na no sa dino ti pagtrabahuan na. Mapanak iti sigod ang nagtrabahuan na nanang. Ang mga nung nagsubli jay. Sige ti makamo ha barok. Sapay ko mga rod tada ijay ni Carol. Oh, Manong Greg, sika ka din day ta? Wen, siya nga Romira. Ni Carol, ada ka dito eh? Ha? Kuha Manong. Anya ako Ibagam ko matibod no. Pangasim. Sa dino tayo ni Carol. Kinapudno na kapanpanaw dalaang. Da, kunam, Mira, lokasta. At da kadwana. Sino ay ti kadwana? Uwan Manong. Iawid ka nun ni Mang Fredo. Ngamin, anya Mira, ituloy mo tigat mong ibaga. masikog ni Carol, Manong Greg. Anya, naibagada ka dikin ka no sa dino tinagawidan da. Ha? Ay, kuha Manong. Mira, pang-aasim, ibagam tipog no. Ay na. Kaparayaw ka talaga, Pok. Ay, pekal. Daras dumakal. Ay,
Urayan talabit ni Daddy kan ni Mami Muwain. Nalabit ang paawid dan dagitay. Day, ada ka magaya mabaraw. Nagbaybaysa ka man. Saan mo ka di nakita ni Carol? Nanang, Nay. Apayan barok. Ang sangit kamatan. Apay, anya ka di tinabasama. Nakasaritam ka di matlang ti asawam. ni Carol, nanang. Simboro ti sa bali ang lalaki. Anya? Ay, saan? Saan na maaramid ti anak ko dahi ta, Greg? Inaramid na, nanang. Sinurot ko ito ti lalaki na. Kat ti may sapa na sakit. Masikogan ni Carol. Anya? Nanang nagsakit matan. O ano mo ka nagkurangag. Tapno aramidan na tigastigan niya. Aguray ka baraw. Masiguradong ka dahi nga ti anak ko ti bagbaga masinurot mau. Wala na. Masigurado ko ito. Yak lagi tinagpintot. Nakita na kitid mo abata. Ni Carol na jay. Daragsa. Ang makikingkin ng itilalaki na. Hinyawit ang tilalaki na. At nagdandan nata karon lanang. Diyos ko. Anyagay ti planom ita barok. Di ka matalaga, nanang. Agtalinad kami lahat dito kay ni baby. Jackie, paano ka na kayo tapo ko yun? Yan ba isa? Awan mo papanan mo sa bali. Amo yung nga ulila ako na damang. Da kayo lang intim ako na pamilya kita. Ang iyaman akno kasta barok. Kati siya kung tinumawat iti pasensya, gapo iti naramid ti anak mi kan ka. Pasensya ka, Greg barok. Diyak pulos ni namnama nga kasadya iti aramidan na. Awan rin bang ikidawan niya iti pamakawan, nanak? Gan mo isa. Awan sa bali nga ikarkararab ko. No diti pa nagsubli ni Carol iti din namin nga kama. Ay, Greg barok. Si sasagana ka mang pakawan. Kan mga awat malanggan ko na. Nulakit di tagsubli iti din namin, nanak. Nauray masikugan iti sa bali alalaki. Kasta ka di barok. Wala na. Nasakit. Gami karigata kang aklunan. Gamin. Ay ayatag unay anak yo. Kan maysa. Tsak kaya ta madadahil ti pamilya binukal ko. Amok anak ko laapan lang ti panunot ni Carol. Kat namnamahag ti panagsublina. Ay, sabay ko magaron. Tabaga amiris kat agawidan ni Carol. Agyaman na kiti panangawat mo manan kanya, Greg. Uling tagtagkin daw iti pamakawan ka po iti naramid ko. Ay, Greg, sana na maulit. Agsising patakon. Agtalinaad ako ni Tidanam. Carol. Diya kaming kayat. Ngawan ina ang mabangunan tanakta. Amok tirigat tawan inana. Kat diya kayat ang mapadasan ti anak tatayta. Greg. Agyamanak. Tanaka amiris kamatlang at agos. Ikarik. May bilang ko kaspudpud no anak ti pas ngay munto. Agyaman ako na, Greg. Nakatantanog ka nga gayat. Greg. Arami na kami nakabalak. Tapno masulnit ang nagiti ng kurangag. Kawanan niyaman na bakit? Tao tayo lang nagbitot. Ay ayatan ka unay-unay. Amo ka panlubok lang ti Diyos tayo tayo katata. Kitya ki palubos. Kaisod agbalin na rason.
Tapno marakrat ti binukal ta pamilya. Nasakit man, nga masapol alipatan tan tinapalabas. E di kasta, makarugi ta manan. Para itinapimpintas pa'y ang masakbayan. Uray kasjay ti inaramid ti asawa. Inawat kan pinakawan ko daytoy. Idi damo aklunak anarigatanak ngem babaan iti panagkarkararag ko ininot a nakalipatak. Inpakita kan inparikna namet tinalaos a panagbabawi na. Isu na isublimat laeng ti panagtalak ko ken kuana. Ket napasaronwan pay iti maysa ti anak mi. Kas iti inkarik, inbilang ko nga rod kas pudpudno nga anak ti inpas ngay na. Kat agingga ita, nagtalinaed a palimod iti anak mi ti kinapudno. Nga saan asyak ti pudno nga amana. Awan mo balak mi iti asawak amang ipudno iti amin. Ngamin, naragsak kami itan kadag iti ubing. At dametan bukod da a pamilya, ket da kami iti asawak ti ad-adda amangay aywan kadag iti apo kumi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Amom, nagtanok ka nga agayat pagayam ko. Dayawan ka unay iti kinasayaat mo a tao. Nang runa, iti kinapakumbabam. Nagasat ni Carol, ngamin, ita apanawan, manmanuitan ti lalaki akasken ka. May saka apagwadan nga asawa kan ama, kadagiti anak yo. No daddo malang siguro, sandan nga inawat ti asawa da. Pudno ti kinunam, nga tao, tayo laeng tapno agbiddot. Ngem saan nga amin kat maikan iti may kadwa, agundaway. Naragragsak ti agbiag no awan dagensen amarikrik na iti kaunggan tayo. Isu nga rumbang nalaang nga rod nga agpakawan kan mamakawan tayo. Alakastan pagayam Greg ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Ti surat ngayon ta ibasa kanikan biyagita, ket nagapo kani pagayam tayo nga arian. Manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat kong ibinglay tinagbalin apadas ko. Ket no adapan nakabalin na, kidawak nga ilingad nako malatan itinagan nga arian. Nasapaak anak ki asawa. Gaputawan pay bukod mi abalay, nakipagnaed kami pay laeng nga rod iti balay, dagiti dadakkel ti asawa. Manipod idi, panagriknak ket addaak iti babaen ti katugangak a babae. Jak makadesisyon iti bukbukod ko, jak makagaraw iti husto. Ngamin, kaslaban bantayan na akanayon, dagiti garaw ko. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Arian, sika ka di tinaglaba ka dagito eh. Di matimbagat ken ka, nga aging gaasaan pa'y anaikat tibula, kat gawgawan pa'y agawgawan, iti kasta nabanglon to inton mamagaan. Sana kastoy! Naangot! Dahito iti pasuot mo iti asawam nusumrak iti opisina. Basit lang aling-at umangutan. Anyan to laagam nga iti baga dagiti katrabahuan na. Kastamutan dagiti anak mo. Ha? Ni, saan mat nga iso tinaangot nanang?
Iniktak pa iti daw ni dagita. Anya saan anaangot? Dadaol ka diti agong mo, ha? Arian? Nanang. Alalal. Ikatem dagita abado iti hagar. Ta idublik nga ilaba. Ay nanang. Kasapulan dagiti agamak dagitoy. Anya nga iti usaran da inton bigat. Ay kat dumawat ka iti pasensya kadakwada Ngamin, di mo ammo ti aglaba. Nanang, bakbaketan kan, ngam di mo pa'y laammo ti husto pa naglaba. Day talang arudan ti aramidam, ta saan mat asikat ti agbirbirok. Ngam di mo pa'y maaramid iti husto mat dagita trabahom dito'y balay. Ay sus apo aya. Alala, yag mo na kita abado. Tama laba akon. Iti kasta, mamagaan mat ladagos. Rabiin, bakit? Pwede ka pala maturo? Namambanog akon, Edwin. Apay, ado ka di tinaramid mo, tinagmalam? Namambanog akon kaninanang mo. Namambanog akon na makisama iti inam, Edwin. Apay, nag-rekyar kayo kadimanan kaninana? Lumasin tayong aminan, Edwin. Anya, ita ka di pa'y, tawanan day di tata. Amumat ngagmay may sakla nga anak. Asinon tulang ti kadwa ni nanang, no pumanaw to di balay. Manipod iti aging gaita. Awanan tinasayat nga inaramid ko iti imatang na. Panagluto, panaglinis, panaglaba. Agraman panagbadbadok, dilawan na. Isuka ka na yun ti husto. Amin nga aramidat kat kamalikan ko na. Makauman talaga ituin. Ay na bakit? Aging nga ka di ita. Kat saan ka pailaan na iruwang gininana? Manon ataw nagkabkabalay kayo. Dinak ngamin maawatan, Edwin. Sabalit itrato na kanya ka manugang na. Imposible mata di mo madlaw dayta. Napanlog ka lang, bakit? Dinasayat, maturog tan. Masapak pa sumrakin ton bigat. No di mo kayat ti agbirok. Siya kun mismo ti agbirok iti pagyanan tayo. Good morning, Lola. Good morning to Apo. Ala, umay kanta mga armusarkan. Nagluto ak iti paborito mga omelette. Wow! Ayos na ayos ka talaga, Lola. Good morning, Lola. Anya nga iti pamigatan tayo? Good morning to Apo Kok. Nagluto ak mat iti tinapaparakan ka. Adoy. The best ka talaga, Lola. Amom dagiti paborito ni ka ni Ivan. Kat syempre, Jack mabalin ang malipatan dagita, Irish apog. Nalalala, mangan kayon. Thank you, Lola. Sika ngay, Lola. Agigiddan tayon amangan. Abagwa, intun madamdamak to na mangan, apog. Agidan kami to ka ni Mami yun. Okay. Da kayo ti makaam mo, Lola. Umuna kami nga rudan amangan. Tani, sumrak kami pa'y ngamin iti pagadalan. Ivan! Ivan! Mami? Ayan ti motor ti amam, ha? Impabulod mo ka di manan kadagiti barkadam? Mami. Isublidan tumatlang day dyan ton madamdama. Isubli? Isubli nga? Alay ko, Mami. Ibagakan ka, saan mo nga ipagpabulod iti uray asino? Alay ko. Arian, kita umat amang mangan ti anak mo. Apay nga ung-ung-tam iti sango ti panganan. Di kay makibiyang dito'y nanang. Tapay kumadyak makibiyang. Kat sirsir mo nam ti apo ko kiti sangwanan ti makan. Mami, Lola. Apay no palpasampay ti anak mo amangan sa tuong tan. Iso at dumakdak kala sukir dagiti apo ko yung takun konsintian yun, nanang. Ustunan, Mami. Lola, ustunan. Mami, husto ni Lola. Intun madamdamayon ton nga ungtan ni Ivan. Ay, makapaawan ganas ti kastoy. May sakamat. Sige, kag may saan na. Anay ko, ang pingay sipat ka dabaga. Anay ko. Si Kantumat, makapadadaal kay ti aldaw. Alalala, gusto daytan. Mga
Mangan kayo kitin. Siya kung ti makaammo iti inayo. Bakit? Di ka kanumot na migat. Kaya nangaldaw ko na ni Nana. At tayo. Nagdaditi ka na. Sana kamangan. Ano yan? Jak mangan, aging gaadi tay pumanaw iti daytoy abalay. Anya? Jakon kayat iti daytoy abalay. Namin ano ka din nga imbagakan ka dayta ha. Jakon kayat ti agbalin apas pasurot iti inam. Uray ka dagiti anak mo. Saan da ko na dengdenggan gapukan ko ana. Siyak aka na yun ti agbidbidot. Siyak aka na yun ti pagkurkurangan na. Nagiti lang pagbidbidot at ti makitkita na. Iso ti ka na yun nga gusto. Makauman na talaga. Makauman, Edwin. Ariyan, saan na puno dayta? Jakon kayat iti daytoy abalay. Katapay nga agbugaw ka nga eh. Napambanog ako na makisamsama, makikadkadwa, kan makikabkabalay iti inam. Ariyan? Ita, agpili ka. Siyak, wano ti inam. Anya? Oh, Lola, anya ter aramidan nyo itirwangan ti silid da daddy? Ay, kwapok. Itulod ko kumatoy gatas para ka ni mami. Siya kung ti uminom iti dayta, Lola. Saan matlang akayat ni mami ti gatas? Ha? Mudto dayta, Lola. Nagimas, Lola. Lola, si kamat lang ti mang ugas iti daytoy. Adapay ngamin aramidag ita. Adudag iti assignment ko, Lola. Ay, wala po. Awan parikot iti dayta. Sige, palpasin mo dagiti assignment mo, apok. Sige, Lola. Asino nga tatipilian ni Edwin kada kami adua. Papanawon na ka din dito'y balay. Uno, amagan mat no isuda ti pumanaw. Nanang? Nanang? Edwin, anak? Kasla nakadadayo tinakaiturungan ti imatang iyo. Saan ba't, Barok? Kat, kinan ka di matlang ni Arian ti inted mo ama ka ni Dirabi? Wen, Nanang? Nasaya at matngarod no kasta. Ay, Wen. Katoy, Nanang. Kwarta? Apay na ito yung kwarta, anak ko. Sus, mga naman no, pamasahik na ito yan na pumanaw. Nanang, pang-grocery yun ita. Ay, pang-grocery ko nam, anak ko. Wen. O sige, tamapana kon. Malahan daw ako niti trabaho ko. Ay, wen, anak ko. Agad-andad ka, Ay, wun gayam. Alam da ito'y, lining tasa ba? Imbagla merienda no mabisin ka. Sige. Lagyan mo na, Nana. Ne. Nana, apay. Biniglak namin titimbak der. Iso, kasla maulawak. Sige. Mapan kakit din. Ang mga numala daw ka iti trabaho. Okay kayo ka dilang? Uwan, anak ko. Nanang! Na-stroke tinayo, sir. Dok? Obserbaran tayo ba lang, di ka sasad na. Ikararag tayo. Asapay ko man sa saan na maparalyze. Diyos ko. Ada ka diti inuman na maintenance na. Ada ka din inuman ni Nanang, Arian. Ay, kwa, dyan ka mo. Kas
kasla awan ba't, doktor? Apa di mo amo? Kat si kamat ti kanayon akadwa ni nanang ijabalay. Ay, kwa. Nga batay. Awan ba't ngamin na talaga ti amo kiti daytay, Edwin? Tabagbagim lang ngamin tamam apang panunutan. Manakim bubukod ka, Aryan. Edwin. Sige, Mr. Mrs. Panahon kayo pa dito. Magduwa kayo laang ang mapatbati ijabalay. Rumpang nalaang ngarod ko ma. Nga amom no anya dagiti mapaspasama kay jay. No saan ka kumapuro reklamo? Amom kumano anya dagiti sagubani ni nanang. Imbes ngamin nga awatan dagiti pagbibitutam. Saan mat? Tatagidaksam dagiti panursuro ni nanang ken ka. Awan mo't makita ka dagis nga aramidan ni nanang ken ka. Nasaya at mat ni nanang ken ka. Diyak amo. No apay akagura mo launay tinak. Aryan. Nanang, sapay ko mapakawan. Gusto ni Edwin. Nagbalinag ka man naging bubukod. Manipod ini. Kanayon na nga umasasta siya ti biktimahan. Agasla siya ti may kuskuspil. Ti magiglang ti pampanunutag. Ti magiglang ti makitkitak. Ngam no maamirisig na iti panawan na panagkadkanuatan. Awan mat ti madingay bagbagam kanyak. Wen, kanayon nagkadilawan. Gaputa kayat mo ang masursurok no kasano nga aramidan iti husto dagiti pambanag. Nagbalinag ka bulsek iti daytapang gabiwa. Ngamin, inmula kon iti panunot ko nga kontrabida ka iti biyag ko. Sorry, nanang. Pagawanan na ko man. Itakla nga namiris na ito yamanag. Agreeng kayong nanang. Iti kasta. Makabawi agbat ka na kayo. Pagawanan na ko man, nanang. Sapay ko man. Pasaan pa yan nananaw ti amin. Pagawanan na, nanang. Hoy, Ivan! Ivan! Agreeing ka! Uy, bumangon ka ditan kunakkat! Apay ka di mana? Turog ka turog dito yung ward ni Lola. Kita mo? Makutkutunan dagiti makmakan. Apay nga di mo inyornos. Ha? Anya ka matan? Sige urayam nga agreeing ni Lola taong tan na ka. Napuyat ang araw di dirabi eh. Wan! Napuyat ka. Kaka-ML. Istorbo ka at mana. Wanan, ornoso kang dukit ay. Ha? Ni Lola, nakariingan. Ha? Lola? Arian. Ariyan ka no. Ni Mami. Ni Mami tayo awagan na. Ayabam ni Mami Ivan. Kartangam. Nanang, ato tiyagas yun. Sige, iyag mo. Ato'y nanang. Agyaman Arian. Awan na nyaman na nanang. Agkapat kayo kanyak. Tabangunan kayo. Itikas na. Mapreskwan telikod yun. Arian. Nanang. Agyamanak. Iti panagaywan mo kanyak. Anak ko.
Nanang, awan dagita, kadagiti inararamid yu. Para kanyak, para kadagiti apo ko yu. Nanang, pakawanan da kuma iti amin anag kurangak. Ikarik, aywanan kayo na imbag. Iti kasta, makabawi akmat kada kayo. Kaya't kumatlang tiagyaman kada kayo. Ngamin, da kayo tinagbalin nga inak, manipod nagnaad kami dito eh. Da kayo tinangigang kahit kanyak. Arian, pagawanan da, nojak man laang na-appreciate iti dayta. Itakla nga maamiris amin dagitang ar-aramitan niyo para kanyak kan para iti pamilya. Agihaman akunay, nanang. Panagriknak kat naladawan ti amin, idi na ameris ko dagiti inararamid ti katugangak. Saan lang nga para kanyak no di ket iti pamilya, iti asawa ket nagiti anak ko. Nagbalinak abulsek kadagiti kinasayaat ti katugangak. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tinagidakes ko ti panangisuro ni nanang kanyak. Ngem pagyamanak iti Dios gapu ta inikkanak pa iti gundaway tapno makabawi ak ken ni nanang. Numaminsan nakasentro ngamin ti atensyon tayo iti bukod tayo abagi. Isu nga di tayo makita tinasayaat nga ar-aramidan kada tayo ti pada tayo a tao. Amok nga adu dagiti mang babalaw kanyak, ngem awatek dagita, taamok a nagbiddutak. Daytoy man ti padas ko a Jactopulos malipatan, ket sapay ko ma, ta nakaiba